Hello guys, mumeze mute. Uyu munsi rero ngiye gukora prank ku muntu ntago muzi. Iyo nabuze icyo nkora n'utu tuntu nikorera. Ngiye gukora prank ku muntu ntago muzi, ngiye kumuhamagara mubwira utuntu twishi tugiye dutandukanye. Guys, ndagushishikariza kutava aha hantu paka ino video irangiye. Reka duhamagare uyu muntu, ni nomero ndi imagine ntago muzi. Nahamagara hehe ntago mbizi. Tugiye kuyihamagara iyi nomero, tugiye kuyimagina. Nitumara kuyimagina turahita tuyihamagara, noneho twumva ati bimeze bite, tubanze tumucokoze twumve ese umutima wameze ute, ese ni ba bantu bumva umuntu abwiye ikintu, mbese shaka ko tumwumva, twumva uyu muntu mbese bitebye bimeze bite. Let's go, twagiye kapompaya ntukupe umaking sure ko koze subscribe. Reka tugende turebe, reka twimagine, reka duhamagare 0788 wenda kangahera 13 wenda 50 wenda na kabiri wenda 783 zirarenga 1 2 3 4 5 6 8 9 10 dukureho kabiri. Let's go, twagiye. Guys, iriho Halo. Meze ute? Sawa. Amakuru? Neza. Ninde? Ninde? Wavugana na Jean Claude utuye i Kirehe. Yakoze indeshye. Urahamagara nde wowe? Ngiye nahamagaraga umuntu witwa Pierre. Aya wibeshe. Wewe urinde? Arangutse. Kamamagara indi guys. Abantu bakomeje kutamfata, ariko uyu ngiye guhamagara, ngiye kumuprankinga ko Imana yamuntumyeho. Guys, let's go. Halo? Muraho neza? Ego. Amakuru yanyu? Ni meza. Muravugana na Jean Claude utuye mu karere ka Muhanga. Hari ubutumwa nari mbafitiye. Nubuhe? Bibaye byiza namwe mwanyibwira. Oya, ndumva hasa ngombwa wambwira ubutumwa ufitiye. Ubutumwa mbafitiye n'ubwo Imana yampaye. Anyoherereje ino nomero mu gicuku cya nijoro ndyamye. Mbwira ko ukeneye gusenga amasengesho y'iminsi 2. Kuko hari ibintu biri kuguhiga biri imbere yawe. Hari ibintu biri kuguhiga biri imbere yawe. Ubwo rero niyo mpamvu nari mbasabye ngo munyibwire tubashe kuvugana tuziranye mu izina rya Yesu. Niba ari amasengesho y'iminsi 2. Yego. Nizisha ngomba kuyakora. Mwe muri bande se muherereye hehe? Banyituwera. Wera uherereye hehe ko nabonye ibintu byawe ko ari umugisha Imana ishaka kugwa, ariko nkaba ndi kubona Satani adashaka kuwubona? Nerere mu Bugesera. Karere ka Bugesera. Nari ndyamye mu gicuku cya nijoro, rero Imana inyoherereza ino nomero. Ariko mukwiriye gusenga kuko ndabona hari amafaranga ugiye kubona ari mu hejuru y'ibihumbi 300. Ariko ayo mafaranga Satani ntago ashaka kuyabona. Yes. Ikindi kandi hari icyaha ndi kubona kiri kukubyiganiramo cyane. Icyo cyaha nacyo kiri gutuma umwami wacu Yesu Kristo ataguha umugisha. Icyo cyaha wiyeze ugende wihane kabisa.
wihane imana igukiranure n'abantu ndi kubona mutari kumvikana neza, wihane hari amakimbirane imana yanyeretse iri gukunda kunyereka, sinzi niba yariyo wansobanuriraho. nta muntu bifitanye amakimbirane ntawe habe none ko ndi kubona hari abantu hari ikintu uri kujya gusa nkajya kubona nkabona abantu oye ku bintu batubeshya guys, abantu baratubeshya guys burya ntamenya kubeshya. Mwihanganira abantu babahamagara guys, amanita aranshiranye nari ngiye kumupurakinga ewana tukumva ariko guys tubona muri video ikurikira. Ciao ciao, it's your boy.